Ovo ćutanje posvećeno je svim nestalim rekama, svoj našoj nestaloj deci koja su pobegla iz svoje zemlje. Društvo koje ćuti nije nikakvo društvo, već gomila saučesnika. Zato pozivam sve ljude da više ne ćute. Evo ti druže, prečistač otpadnih voda koji nikad neće biti pušten u rad. Dovedeni smo u situaciju da nema dalje. Nama je politika svima zakucala na vrata. Svaki dan vam govore da je nemoguće. Svaki dan vam govore da ne može ništa, nikad u ovoj Srbiji da se promeni. Posvrnite se oko sebe i vidjet ćete da može. Evo pogledajte, može. Ovako se to radi. Uložili smo ogroman trud i energiju i sada je vreme, kao što je to sa ove govornice više puta rečeno, da tu energiju sa ulica, sa protesta, sa blokada prenesemo u institucije. I zato u nedelju 3. aprila pozovite prijatelje, obavestite komšije, uzmite bližnje za ruku, obucite se lepo, ponesite hemijsku, osmeh, puno srce i veru u dobro. Posebno kada živimo u državi u kojoj sve funkcioniše nakaradno, onda pored te snage imate još i bes. I neću to da dozvolim. Želim da ovo prestane.